дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. милиса дар душанбе фурӯшандаи силоҳи сардро ҳабс кард. афзоиши 100 баробари пасандози аҳолӣ дар бонкҳои Тоҷикистон. маълум шуд ки душанбе соли навро чӣ гуна ҷашн мегирад. отамбоевро озод мекунанд. ҳабси ӯ аз рӯи 2 парванда лағв шуд. путин вазир низомии ҷаҳонро мушкил хонд. бо шарҳи бештарин хабари рӯйдодҳо бо шумо ҳастам. мартаба раҳмонова. салом. дар душанбе барои ҷилавгирӣ аз ҷиноятҳои авбошӣ бо истифода аз силоҳи сард амалиёти шартии корд баргузор гардид. ба иттилои раёсати умури дохилии пойтахт зимни баргузории ин амалиёт 1 нафар фурӯшандаи силоҳи сард боздошт шуд. манбаъ меафзояд. номбурда истиқоматкунандаи шаҳри душанбе буда дар гузаргоҳи зеризаминии хиёбони исмоили сомонӣ ба соҳибкорӣ машғул будааст ва ба таври пинҳонӣ бархилофи талаботи қонунгузорӣ ба фурӯши предметҳои ба сифати силоҳи сард истифодашаванда даст задааст. гуфта мешавад аз фурӯшгоҳи ӯ 24 адад корди хурду калон, 6 адад чаки оҳанин, 13 адад дастчӯбҳои оҳанин, резинӣ ва чӯбин, 2 адад электрошокер ва 2 адад кастет ва дигар предметҳои ба сифати силоҳи сард истифодашаванда дарёфту мусодира карда шуд. зимни пурсиш номбурда изҳор доштааст ки силоҳи сардро ба хотири ба даст овардани даромад ба фурӯш гузоштааст ва муштариёни асосии ӯ ноболиғону ҷавонон мебошанд. ба ҳамин минвол нисбати марди 51 сола протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда нисбаташ ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабона рӯз таъин карда шуд. раис ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтанд агар соли 2000 ҳаҷми пасандозҳои аҳолии бонкҳо ҳамагӣ 93 миллион сомониро ташкил дода бошад, пас аз соли 2021 ба 10 миллиард сомонӣ расидааст. ҳамчунин президенти мамлакат дар паёми солонаашон ба парлумон гуфтанд ҳаҷми пасандозии аҳолӣ дар бонкҳо 109 баробар афзоиш ёфтааст. шумораи ташкилотҳои қарзӣ феълан дар Тоҷикистон 63 адад ва воҳидҳои сохтории онҳо 1850 адад арзёбӣ шудааст. дар мавриди қарзи додаи бонкҳо президенти кишвар изҳор доштанд ки давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ 117 миллиард сомонӣ ироа шудааст. аз ҷумла дар соли 2021 13 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст ки 37% он ба соҳибкории истеҳсолӣ равона гардидааст, омадааст дар паём. инчунин президенти кишвар дастур доданд ки барои зиёд намудани қарзҳои имтиёзноки дарозмуҳлат хусусан барои соҳибкории истеҳсолӣ пешниҳоди хидматрасониҳои босифат бо истифода аз технологияҳои рақамӣ ва гузариши пурра ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ тадбирҳо андешида шаванд. амонатбонк ва дигар ташкилотҳои қарзӣ дастур гирифтанд ки ҳаҷми пули пешниҳодӣ барои қарзро зиёд намоянду дар соли 2026 онро ба 30 миллиард сомонӣ расонанд. пеш аз соли нав дар душанбе ярмаркаҳо дар бозорҳои бузурги пойтахт доир мешаванд, хабар доданд ба Спутник Тоҷикистон аз ҳукумати шаҳр. ба иттилои манбаъ феълан шаҳри Душанбе пурра барои таҷлили ин ид ороста шудааст. илова бар ин манбаъ афзуд ки дар остонаи соли нави мелодӣ якбора дар чанд бозори ярмаркаҳои маҳсулоти кишоварзӣ кушода мешаванд ки дар онҷо молу маҳсулот назар ба нархи бозор арзонтар фурӯхта мешаванд. ярмаркаҳо аз ҷумла дар бозорҳои зерин ташкил мешаванд: меҳргон, деҳқон, саховат, ховарон, корвон. маврид ба зикр аст ки ярмаркаҳои соли нави дар Душанбе аллакай соли 4 аст ки баргузор мешаванд. аммо манбаъ дақиқан нагуфт ки барномаи идона дар шаби 31 ва 1 январ дар пойтахт баргузор мешавад ё на. танҳо зикр намуд ки дар ин робита ҳолу тасмими ситоди ҷумҳуриявиро интизор ҳастанд. дар мавриди рӯзҳои истироҳатӣ зикр гардид ки рӯзи 31 декабр дар Тоҷикистон рӯзи корӣ буда, 3 рӯзи оянда аниқтараш 1, 2 ва 3 истироҳатӣ мебошад. чораи ҳабси раис ҷумҳурии Қирғизистон Алмазбек Отамбоев аз рӯи 2 парванда лағв шуд. хабар медиҳад котиботи додгоҳи ноҳияи 1 май. бархабари манбаъ парвандаи сохтмони мактаб дар маҳаллаи Қалис Ордо ва ғайриқонунӣ додани шиноснома ба шаҳрвандони Туркия дар як парванда муттаҳид карда шуд.
محض از روی این دو حالت چاره‌های پیشکی بر اساس کدکس جنایی نو تغییر داده شدند، چون متهم نمیتواند در بازداشت بیش از سال نگاه داشته شود. وکیل مدافع اوتانبایف زمیر جوشف میگوید اوتانبایف در صورت بازداشتی میبراید اگر دادگاه عالی دست داشتن او را در پرونده جنایتکاری اشدی عزیزی بوتکایف لغو کند. نام برده یادآور شد که روز 12 اکتبر دادگاه عالی با درخواست دادستانی کل حکم اوتانبایف را در این پرونده احیا کرد. همین طریق سود قرار خودش را که ماه نوامبر سال 2020 درباره بیکار کردن حکم سودهای پایانی قبول کرده بود بیکار کرد. سپس دادگاه عالی پرونده را برای بررسی نو به دادگاه ناحیه یکم می فرستاده است. در ادامه وکیل اظهار داشت که در حادثه‌های دیگر از قبیل حادثه قایتوش و فساد در قانونی گردانی درآمدهای جنایی یگان چاره پیشگیری کننده تطبیق نشده است. در پرونده باتوکایف اوتانبایف به 11 سال و 2 ماه زندان محکوم شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت روسیه باید به تکمیل و تحکیم نیروهای مسلح خود ادامه دهد. می نویسد ریا новости. پوتین این سخن را در نشست وسیع وزارت دفاع قید کرد. او گفت وضع نظامی در جهان مشکل باقی میماند. رفیقان عزیز، با بازه مستحکم سالهای اخیر به وجود آورده شده به زمینه توانایی علمی و تکنیکی تکیه نموده ما البته باید قوه‌های مسلح خود را من بعد هم تکمیل دهیم و مستحکم نماییم. وضع در جهان همچنان مشکل باقی میماند. در یک قطار منطقه ها نزاع افزایش یافته است. مکان‌های نوی تشنج به وجود آمدند، گفت پوتین در جلسه وسیع وزارت دفاع روسیه. این در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نیز ضمن ارائه پیام سالانه به پارلمان کشور به موضوع امنیت داخل کردند. کشوردار تاجیکستان به اشاره به شدت وضع در منطقه برای تحکیم توانایی ارتش دستور دادند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که مخصوصاً به قشون‌های سرحدی تشکیل درست هیئت ذخیره‌های دعوتی سفربری بلند برداشتن سطح کسبی و آماده باشی اعتباری اولین درجه داده شود. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان معاملات غیرقانونی مواد مخدر یکی از سرچشمه‌های اساسی مبلغ‌گذاری تروریسم بین‌المللی میباشد که با دیگر جنایت‌های متشکل فراملی از جمله افراطگرایی، سودای آدمان و خرید و فروش سلاح رابطه ناگسستنی دارد. در همینجا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنصیحت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.